Čiča, Miča, priča za vas, deca. Danas ćemo upoznati jednog posebnog letača iz preistorije. On nije bio pravi dinosaurus, već leteći reptil. Njegovo ime je Pterodaktil. Dok su veliki dinosaurusi hodali po zemlji, on je vladao nebom iznad mora i planina. On je imao velika kožna krila. Imao je dug kljun sa sitnim, ali oštrim zubima. Njegovo telo bilo je lagano i vitko, savršeno prilagođeno za letenje. Pterodaktili su se izlegali iz jaja. Mladunci su se rađali sa već dobro razvijenim krilima i vrlo brzo su učili da lete. To im je bilo veoma važno, jer je nebo bila njihova zaštita i njihova prednost. Pterodaktil je živeo blizu mora i okeana. Voleo je visoke litice i stenovite obale. Sa njih bi poletao pravo iznad talasa. Najviše je voleo ribu. Leteo bi nisko iznad vode i pažljivo posmatrao šta se dešava ispod površine. Kada bi ugledao plen, brzo bi se spustio i zgrabio ga kljunom. Da li ste znali da je pterodaktil imao veoma lagane i šuplje kosti? Zahvaljujući tome, njegovo telo nije bilo teško. To mu je pomagalo da lakše leti i da duže ostane visoko u vazduhu. Pterodaktil je bio pravi gospodar neba preistorije. Dok su dinosaurusi hodali po zemlji, on je sekao vazduh iznad okeana, planina i šuma. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Upoznajmo novog praistorijskog junaka.